Kabli pibaro kamtam kibas ngutunat bun pegi ki video jungan kapor chekapor. Don ki bakali ya kane ha ka video bang apin shai chapang ka koit ka khel Pope Francis ha kane ka singi baladem ki ong kumne. Balai khot kpa bu khot ya ubrioro dei tang ublei ubakhot. To sngap ikane ngan pan shai. Balai ki Kristan Katolik ki khot ya Pope Francis kpa bu khot. Ukpa kamut Father, Bakhoit kamut Holy, Tenang ta Holy Father kamut kpa bakhoit. Pope Francis kumbalong baru ki Pope usha khot kum u Holy Father, kum ka kerteng bapan pau buram bat ubadon kabor hakaniam Kristan Katolik. Kane ka kerteng kadon jingmut ha ka history kat kum ka jing hikai jong kapalang Katolik. Ngan pensyai hapi sau teli kimat puson. Kabenengkong. Unong yalam ha kejingit. Upop udai kum ukpa ha kaniam Kristan Katolik. Unong yalam yaki Katolik ha kejingit ka akor bat kejing hikai. Kum ukpa ubapit bat sumar yala kayeng. Upop ulong unong pit jong kapalang Katolik ha satlak kaperthai. Kabaar unong syong syuki jong Simon Peter. Ki Katolik ki nget bau Jisu ula jiet ya Simon Peter banlong unong yalam jong kapalang Katolik. Upop kum unong syong syuki jong Saint Peter upteng ya kane kakam kum kupa jong ki Kristan Katolik satlak perthai. Kabalai kajing penpau ya kajing khoi. Wat la ubrio umlong ubakhoit lut hanrei upop umi khmat ya kajing khot jong kabalang banlong ubakhoit. Kaktien holy kapenpau baulong unong yalam cha ublei bat ubayada ya kajing hikai Kristan Katolik. Kabasau kajing pendon kam tenrai. Kane ka kerteng Holy Father laju pendon kam de kisnem pasau dong kum kajing burom ya bishop jong karom ubalong unong yalam bahaklido jong kabalang Katolik. Wat laki Katolik ki khot ya Pope kum u Holy Father kidang itu bakajing khot kapapura kalong tang haublei. Kane ka kerteng kapan pau ya kakam ba upop upat kum unong yalam hakaniam Kristan Katolik kum balong ublei.